malheureusement les gens Kinshasa ku itariki ya 28/2025 z'ukwezi kwa mbere ni umunsi utazibagirana aho amambasade yatewe n'abigaragambya. Abakozi b'amambasade batabashije kuva mu nzira hakiri kare bahuye n'akaga aho kuva mu mihanda yigaragambyirizwagamo byari intambara ikomeye ndetse n'urugamba rutoroshye kuko n'abashinzwe umutekano kugira ngo babashe guhosha iyi y'imyigaragambyo byari ibintu bitoroshye ndetse byari bikomeye. Ahangaha rero tugaruke ko aba bigaragambya bavugaga ko bakeneye amahoro mu karere, amahoro muri Kongo, amahoro by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imyigaragambyo kandi itabaye imyigaragambyo gusa kuko turaje tubibereke mu kanya. Ni imyigaragambyo yaranzwe no gusahura, gutwika, kurira ibipangu, byasaga nuko harimo n'urwiyenzo. Uretse kandi ibyaberaga Kinshasa kuri iyi tariki, u Rwanda rukomeje kwakira impunzi nyinshi ziza zirugana zivuye muri Kongo aho bari kwakirirwa mu nkambi y'agateganyo ya Rugerero. N'impunzi zikomeza kwiyongera ariko abaza biganjamo cyane cyane abana bakiri batoya n'ababyeyi b'abamama ndetse n'urubyiruko rutari rwinshi. Abagabo nabo hari abagiye bakomeza kuza, hari n'abandi bakiri inyuma. Bivuga ko uyu mubare ukomeza kuza kwiyongera kandi nk'uko tuyibasezeranya iyo habonetse indi nkuru, andi makuru mashya tugenda turushaho kuyabagezaho. Tugarutse i Goma kandi ubu ngubu bidasubirwaho byatangajwe ko uyu mujyi uri mu maboko ya M23 aho izi ngabo zifotoreje mu mujyi mu bice bigiye bitandukanye, ndetse umuvugizi wabo ari we Lieutenant Colonel Wiringoma yafotoye amafoto arangije abishyira no kuri X ye ku rubuga rwe rwa X, avuga yuko ikibuga internationale cya Goma kiri mu maboko y'Intare nk'uko mubibona. Ni ibintu rero byatangajwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ikinyamakuru Umuseke cyavuze yuko ibingibi byakozwe kugira ngo hakurweho urujijo rwari rumaze iminsi ruvugwa ko iki kibuga ndetse n'umujyi wa Goma muri rusange biri mu maboko y'ingabo za Kongo. Ibi rero bikaba byakozwe aho batemberaga umujyi, barabyina, bararirimba, ndetse hari n'abaturage bari hafi aho ngaho aho babyinanye nabo bishimana nabo. Wiringoma est là. Non, il est là au milieu. Il y a Kaki. Papa Willy unakulinde. Reka tugaruke i Kinshasa ku mambasade atandukanye, ambasade ya Amerika, ambasade y'Ubufaransa, ambasade ya Uganda, ambasade ya Kenya n'izindi ambasade zitandukanye. Tubereke uko byari byifashe ubwo abajene batwikaga bakurira bagatera akavuyo ndetse bakanasahura. Reka mwirebere uko byari bihagaze mu mashusho. Donc ça va pas, les gens sortent là. Ils ont vraiment tapé.
France sasa moto inawaka. Ambasade ya France ile inawaka moto ambasade. Ambasade ile. Ambasade inawaka. Ya banduku yetu ya Goma Bukavu. Hatutanuacha banduku yetu. Tuko na moyo si Baswahili, tuko hapa Bakinwa, Bangala, Baluba, Bakongo, Bamongo. Biso nyoto zaka bala Kongo. Ambasade ya ngoyo. Ambasade ya France yango wana to tumbi to boy ba France na Kongo. Vamos na open na boy. Pecha na panza mabe. Panzani? Abeta isu lokolo chodis wana vitre wana. Onde msakipire katani yena. Les jeunes sont en train de monter là-bas. Donc moto pena ngayo nguko rero sinzi niba twabyita imyigaragambyo y'amahoro nkuko byari bigamijwe cyangwa se niba twavuga yuko wenda arabuririye kuri iyi myigaragambyo n'ibiri kubera igoma hanyuma bakikorera ibyo bashatse kuko ngira ngo mwabibonye mu mafoto hari abateruraga intebe hari aburiraga ibipangu hari abatwikaga amapine hari abandi bari barimo barwana no gushakisha amakonfereforume ahantu hagiye hatandukanye rero sinzi uko twabyita ariko ni twavuga ko ari agatogo rero reka dukomeze tubifurize ibihe byiza.